Emakhosini umhlambululi ngithi ngizoremind abantu ngibonile abo I'm interested. All right, basically what is happening imvuselelo le sivuselela ithunywa esezifile ingaphakathi lenu zifile niyakholwa and nabantwana bamathongo nabantwana bakamdali you believe ukuthi you are gifted, you believe ukuthi kunomoya ophilayo wokukhuleka kuwena kodwa ufile imvuselelo leyo. Imvuselelo izama kuyenze njani? You need to do ama cleansings, not specifically going to water cleansing, no. Yabona makuba ufile ngokamoya phakathi amanzi awakulungelanga wemifula abompompoma ngezwe nikhuluma ngeimpompoma umbuzo umuntu uthi uphupha impompoma uflat kanje ngokamoya. So imvuselelo siziyenza once in a month and sise Soweto eDiepkloof, which is a location ngizoyisenda. What you bring ikhandlela elimhlophe and also isikhanyiso. Remember enkonzweni Zioni Apostola konke nje enkonzweni we are not church. Ngifuna ukuthi nibeke engqondweni we are not church. Thina sifuna ukuvuselela umoya ophilayo kuwena okuyenza uye enkonzweni. Namhlanje uyakhathala uye enkonzweni nako konke. So uma uzothi ngiyakhanyisa sithi khipha isikhanyiso esiphuma enhlizweni yakho. Uma kuphuma i5 enhlizweni yakho wazi ukuthi kuyobuya i5. Fair. Ungathi ngikhanyisa ngale mali ye R2 ukuthi umndeni wami uphile uzophila nge2 umndeni wakho. Ngiphakamisa nge5 ukuthi abantwana umntana amathola umsebenzi uzothola umsebenzi omuphi i5. So okuphuma enhlizweni yakho asikugceki kodwa ukukhumbula izinto ezinjalo. Okay, sizobe Soweto Diepkloof on screen sizawubhala iaddress la uzo navigator noma ubolte khona noma ube khona. So kubalekile ngiyakutshela makuba ufile ngokamoya kunabantu masibahlola sibathole sebabafaka esigodini uyebo kuyenzeka ukuthi uyaphila uhleli ukhathele kanti wancwatshwa ngokamoya. Abantu bakhona basindwa nomkhuleko kunzima ukuthi bakhuleke. So sifuna ukuvuselela lo moya loyo owawuyenza ukuthi ukwazi ukukhuleka. Remember awusayenzeli wena, you are not getting young any soon. Wenzela abantwana bakho de uhambe emhlabeni ungazange ulungise lo moyo uphilayo kuwena uzolimaza abantwana. Uzolimaza abantwana bakho. Yonke into oyenzayo mawuzele wazi ukuthi sengenzela abantwana bami ukuthi nabo bangalahleki ngoba iningi lenu senamadoda amadala abafazi abanamabele nezintsheba amadoda kodwa anazi lutho ngomoya ovuselelwayo. Lo moya ovuselelwayo yiwona ozokupha strength sokulungisa imisamo, sokulungisa ukuthi wena uzalekile kahle, ukulungisa amacala abantu abadala. Without that strength semvuselele sikupha yona angeke uvuseleleke ukuthi wenze okuright. As Africans thina abantu abamnyama kubalekile ukuthi before uqala a spiritual journey ungayicala esontweni ungayicali einyangeni. It starts at home. Uzwe ukuthi la ukhulekela khona kuyalimala. So i-strength sokuthi ucleanse la ukhona it needs imvuselelo kamoya sivusele sisithunywa. Listen, everyone unesithunywa. Everyone unedlozi, everyone unethongo, everyone unomdali. So ngicela ihlezi khona. So sifuna ukuvusa lo moya loyo wokuthi ubone impilo the way ingakhona ungayiboni kugcwele ama light camouflagela kwamela uyibone straight ube na. Okay, ngicela ukuyibeka le kunalento abathi ama instincts imizwa
yokuthi ifile yenu anikhona uku-identify ukuthi abantu enikhuluma nabo en-associate nabo your surrounding indawo kuyo awukhona ukuyizwa ukuthi indawo e-wrong awukhona ukulalela uzwisisise kahle inkulumo it's because of kuvaleke leyo nto ngenxa yokuthi mawuloku ukhula yinsila kukhona okubokuyenzayo nawe kukhona abakini abakuyenzayo so lezo zinto ziyadinga ukuthi upay attention ukukhula ke komntana umuntu omnyama ukukhula sikhula ngama problems we foundation ama foundations wethu because of uthola ukuthi icala umama wayehlukumeza abantu umama wayenze abortion ukusho ukuthi wena ulanywa umuntu ongasekho emhlabeni you don't know about all those things so it needs strength. Join us emakhosini.